ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯈꯔꯗ ꯐꯦꯛ ꯀꯣꯜ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ BJPꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯒꯦꯝꯁꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯏ MP ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 14 ꯑꯃꯗꯤ 15ꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯇꯤꯝꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ 13 ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ IJAR इन्वेस्टिगेशन चथदुना मसिदा चेनरीबा फानबा अकनबा खोंथांग लौखटपगा लोइनना आइनगी ओइबा चपचाबा चैराक फंगहनगनी हाइरी मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी प्रशांत कुमार सिंहना ममांग सयोलदा तोंगा सिंह अमदे अरानबा युमफम यावदबा पाउसिंगदा थाजबिदनबा अपील तौबगा लोइनना असिगुम्बा ई पाउ कया असि गवर्नमेंट पीखिबा फोन नंबर अदुदा पाउ फाउदोपियु मसिगी मथक्ता गवर्नमेंट की माइकैदगी मिसम मियाम कॉन्ट्रैक्टर अमदे गवर्नमेंट एम्प्लॉय यावना अतोपसिंगदगी सेंखाइ थुंखाइ चथरिबा असि थिंगनबा पुलिस स्टेट पुलिस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स AR अमसुंग आर्मी की मिहुतसिंग यावबा एंटी एक्सटॉर्शन सेल अमसु लिंखटख्रे हाइना पाउ असना मखातारे BJPना मणिपुर मियामगी वारिबा असिदगी हेना मखोइगी पॉलिटिकल गेम्सना हेना मरु ओइना लौई हाइना कांग्रेस की MP डॉक्टर अंगोमसा बिमोल अकोइजमना फोंदोक्रे वाफम असि हौकिबा सगोनसेन नुमितगी प्रेस डेल रुन थमद्रिंगैगी ममांगदा न्यूज एजेंसी अमना लौबा इंटरव्यू अमदा बिमोल अकोइजमना फोंदोखिबनी महाकना मखा तारादुना हाइकिबदा ex-CM N Birenna चीफ मिनिस्टर फमदगी रिजाइन तौरिबा असि मतम साब्रा अमदे तौफम थोकप्रा हाइबसी असोबा वहंग अमनी महाकना लौरिबा फिरेब असिना मतम सांगलबा मणिपुर की इरांग असि लोइसिनबा ngамगदौरिब्रा नत्रगा चुमनगी पॉलिटिकल की खुदोंग साबा लौननाबा फिबमदा यादबदगी लौकिबा फिरेबला हाइबसी नैनबा मथौ ताइ हाइखि N Birenna चीफ मिनिस्टर फमदगी रिजाइन तौखिबा असि मियामगिदमक खल्लगा थबक तौबदगी करिगुम्बा खुदोंग साबा खरगिदमक लौखिबा फिरेब अमना हेना चुसिनै मणिपुर की इरांग असि लोइसिनबा होन्नबदगी BJPना मखाताना इकाइबा नंगबदगी गाकथोकनबा होन्नबना हेना मरु ओइना लौई हाइना कांग्रेस की MP डॉक्टर अंगोमसा बिमोल अकोइजमना फोंदोखि Headquarters IJAR South na thokpa cherol amagi matung inna haukiba tha asigi 13 amadi 15da Churasampur Thobal Technopol amadi Imphal East District ki mafam singdagi Bharat Lanmi amadi Assam Rifles ki apunba kangbu amana tongan ba lalhauba 13 khulaiga konana fagat pangam ki hairi cherol aduna makha taraduna intelligence ki pau ama fangbadagi tha asigi 13 da Churasampur District ki Indian Myanmar border manaktagi lalharup kharagi cadre taret yam खुसु खुलाई कोना फागत पंगम की खुलाई सिंह अदुगी मनुंगदा AK-47 राइफल अनि 7.62 एसएन राइफल अमा सिंगल बोर राइफल अहुम AK-47 की मैगजीन तरा 7.62 mm की कापे यारिबा मरु चटुका यांखैमरी सिंगल बोर लाइफ कैटरिज तरा मापन यावरी नुमित असिमक्तदा टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट ड्रोन बॉम्ब डिस्पोजल टीम अमदे एक्सप्लोसिव डिटेक्शन दा सिजिनबा हुई सिंह यावना थीबा हुंबगी थबक चथबदा 9 mm पिस्तौल अमा 7.65 mm की पिस्तौल अमा इम्प्रोवाइज लॉन्ग मोटार रेंज मोटार IED खरा बॉम्ब खरा अमदे नोमै मरुना सिंह फगतपंगम के अमरोमदा इम्फाल ईस्ट अमदे थौबाल डिस्ट्रिक्ट की हैरोक अमदे सिखोंग सेकमागी मफम सिंगदा असम राइफल्स अमदे मणिपुर पुलिस ना इराई नुमिता चथखिबा ऑपरेशन दा तोंगान बा लालहौरु खरगी केदर मंगा फगत की हाइरी लोइनना थांगज नुमिता भारत लानमी अमदे असम राइफल्स ना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की अंड्रो खुनौद चथखिबा ऑपरेशन दा लालहौरु खरगी केदर मरी खुराइगा कोनना फगत ngam सेरोल असना मखा तारादुना फारबा मियोइ सिंह असि मरी लेनबा पुलिस स्टेशन सिंगदा सिनखरे हाइरी स्टेट असिदा तंगदु लैताबा पुरकनबा अमदे मियामगी ngak sen thabakidamक भारत लानमी मणिपुर पुलिस असम राइफल्स अमदे अतै सिक्योरिटी फोर्स सिंगना लेपा लैतना होनरी हाइरी
Council of Higher Secondary Education Manipur Kosem Loba Class 10 Examination ngasidagi haukrei. Exam asi mathang thagi kun taruk fawa chathagani. Exam asi ayuk pung 10 dagi hauraga nungtin pung ama fawa chathagani. Exam asi gi yenglaga exam center singi akoibada section thorang lokhatli. Exam asi da science stream da mahiroi lising kun ga chanipan ga marfutara humdoi. Arts stream da mahiroi lising taret ka Satruka Kontrani Toy Amasong Commerce Team da Mahiroi Tangwaga Nimpu Punna Mahiroi Lising Kun Mapan ga Sumna Humpu Mangana Exam Thagani Exam Asigi Dama Punna Exam Center Chamaka Tarani Toy da Hangdogle Exam Asin Niyom Zumna Pangtung Navagi Dama Kosem na Miyoi Ahum na Sava Flying Squad Ki Team Nifunipan Semle India Meteorological Department Infal Center na piba weather report amagi matung inna hayeng Manipur gi district kharada akhak arawa loinana pungda kilometer kunthradagi nimfu phawa yangba akan banongai nuksit sitlaba yai hairi district sing adudi Infal West Infal East Tamelong Senapati Kangpokpe Okhrol Jiribam amade None district ni hairi amaromda Senapati district ta ingbagi chang Celsius degree mariga dasming nipanda oire state ki environment and climate change department da ngarang fawbugi piba aing asagi report ke matung inna Okhrol district te ingbagi chang Celsius degree taruka dasmik tared Infal West district ta Celsius degree taruka dasmik kuntranipal Infal East ta Celsius degree tared ka dasmik humputa marfuta red oiki hairi Manipur gi sing amasung tampaki mafam sing da security force na area domination na made thiba humbagi thabak leptana chathari Manipur police control room na thadara pacherol amage matung inna national highway 2 Infan Dimapur lambeda lamdam asigi tangai fadana nomada changraba yadraba pochai puduna lakpa gari chahunga kuntra taret hairiba lambi asida apanba yauduna pusilakre makhata na pochai pusilakpada kudong thiba thoktana bagi damak singaningai oiba mafam sing da security force na akan bachaction tharang lokhat Manipur district pumna makta pamdaba thokdok thoktana bagi nawak sing amasung tamda punna checkpoint chamagatara hangduna achat awok sing check tawduna wahang pahong chathaki miyoi amata mifami punde yaukhide haire Security Force 9 na Tingkraba Lalharup KCPPWZ ge outfit cadre ama fare hairi police ki pau amagi matung inna miyoi adu Infal East district ki hangang PS ki manung chana leiba khabai soi maning laikai dagi fabani hairi faraba miyoi adudi wangmayum Muktazuddin Elias Amuba Tahi Kun Mangani Mahag General Public Private Farm Sing Amade Government Officials Sing Dage Kihan Kanganduna Sen Kaibada Chenaba Miyoi ni hairi भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF अमदे बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB की यांखई मंगा सुबह डायरेक्टर जनरल थाकी मिफम ngasi न्यू दिल्ली दा हौरगन हाइरी नुमित मरी नि सथागदबा मिफम असिदा BGB की डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल मोहम्मद अस्लाफुज्जमान सिद्दीकीना लुसिंगदुना डेलीगेट तरा हमदोइना सरुक यागन हाइरी डेलीगेट सिंह असिदा BGB की सीनियर ऑफिसर खक्ता नटना चीफ एडवाइजरी ऑफिस के ऑफिशियल सिंह होम मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर सिंह सु सरुक यागन हाइरी सेनापति डिस्ट्रिक्ट के मराम PS के मनुंग चना लैबा पले लमगी यांखुलन खुलमना की सिंगी अखुबा लंबेदा नल लोकेन मानबा नुपा अमगे असिबा हक्सांग अमा चटलिबा था असिगी तरा मंगागे नुंगथिलदा थेंगनरे हाइरी मियोय अदु सौराकना सही कुंथ्रादगी निम्फु फावगी लेंग ओइगनी हाइरी हक्सांग अदु सिंगदा सिंग यानबा मियोय सिंगना थेंगनरखिबनी अदुबो हक्सांग अदु मनम चेले हाइरी लोइनना ममिंग मथा खंगबा ngamdabadagi पुलिस लाक्तुना येंगसिलबा मतुंग UD केस अमा रेजिस्टर तौबगा लोइनना हक्सांग अदु लौखटलागा जेनिम्स की मोक्ता थंगक्रे हाइरी करिगुंबा हक्सांग असिगी मतंगदा
नुमित हुमनीगी मनोंगदा क्लेम अमता लाक्तबा तारगदी आइनगी मतुंग इन्ना मथौ मंगम पांगथोक्लगनी हाइना मराम पुलिसना फोंदोरखी। मणिपुर PR खुदक्ता लौथोकदबनी सेम रिजाइन तौबा यानिंगदे कुकी की मिसंगदा मैतै MLA दा एक्शन लौखटपा स्पीकर फॉर्म थादो मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कायबा यारोय कुकी नार्को टेररिस्ट सिंग माइतीबा पीसी फाजिन खिबा खुनगाको सिंग थादो अथुबा मतमदा सरकार सेमगदबनी हाइबा तोंगान तोंगानबा कोलाव कया लाउदुना ngarang नुमिदांग पुंग मापन ताबा मतमदा मोइदांगपोक अपुनबा मेरा पाइवे अमदे क्लब सिंग पुन्ना मियामगी ओइबा मेरा रैली अमा चथखरे रैली अदुदा सरुग याखिबा मोइदांगपोक अपुनबा मेरा पाइबीगी मेंबर अमना फोंदोखिबदा हौजिक लमदम असिदा थोकलिबा पॉलिटिकल क्राइसिस असे अथुबा मतमदा यासिनबा पुरक्तुना सरकार असे सेम्बियु मियामना मिहुत ओइना थागतलिबा MLA सिंग मसा मसागी चपचाबा दायित्व लौरगा थबक तौगदबनी फममुनदुना लेबा यारोय प्रेसिडेंट रुन थमजिलिबा असे लौथोकदबनी अमदे फाजिन खिबा खुनगाको सिंग अथुबदा थादोरकदबनी हाइना फोंदोरखी। अथुबा मतमदा लेंगाक पाइरिबा खुदिंमकना मसा मसागी मियामगी मिहुत ओइना थागतखिबा मिहुत सिंबु मसा मसागी ओइबा थौदांग पिबियु लोइना लोइनाना PR अथुबा मतमदा लौथोकपियु खुनगाक पैसा सिंबु अथुबा मतमदा थादोकपियु खुनगाक पैसा सिंबु फारगा मसा मसागी ओइना अतताई ताबगी मोंगदा पानिंगबा एकता पालगा सरकारना तौबिरिबसे कंडीशन अमता याउदना इसा सिंबु अथुबा मतमदा थादोकपियु खुनगाक पैसा सिंग हाबयारोय खुनगाक पैसा सिंग हाबयारोय अथुबा मतमदा अथुबा मतमदा सरकार अथुबा मतमदा सरकार अथुबा मतमदा खुनगाक पैसा सिंग PR थंबा PR थंबा PR थंबा खुनगाक पैसा सिंग खुनगाक पैसा सिंगना खुनगाक मणिपुर PR खुदक्ता लौथोकदबनी फाजिन खिबा खुनगाको सिंग थादो हाइबा खोलाव कयागा लोइनना लमदम असिगी तोंगान तोंगानबा मेरा पाइबी सिंगना वकत खोंजंग चथखरे हौखिबा मे अहुमदगी ngasi फावबा कुकी मिलिटेंट सिंगना मैतेदा चथरगदिबा लाल अदुदा हौनरुबा लैतना थोलखिबा खुनगाको सिंगबु लालहौबा अमगुमना नोमा कांगदना मिफामी पुन चथरगदिबा असे खुदक्ता लेपकदबनी ngasi इरेपा इरमदम असे कायबा यारोय हाइबगिदमक मसागी मयुम मकई थादोक्तुना नोंजु नुंसा खाक्तना अयिंगबा कया खांगदुना ngaखिबनी सेंट्रल फोर्स अमदे स्टेट फोर्स सिंगना ngayok sapuda thamba ngagumna faninga matamda faraga akan ba ek kaya fansinba ase moirang hanuba nupi chawkhat luki maikaidagi khudakta lepkadabani haina ngasi paliba lenga ki pongning chingchilakle amade manipur thamba armed forces special power act 1958 ase khudakta lokthokadabani loinana CSO amade masiga mari leinaba lup singna changsilappa khongjang singda moirang hanuba nupi chawkhat khongthang lupna charuk yagani hairakle amaromda Imphal East district ki lamlai AC ki manung chana leiba Kharason community hall da Jingkai amadi Kharason ki apunba mera paibi ima singnasu wakat mifam phamduna khongjang changsin kre Langon Game Village Zone 1 mera paibi Zone 3 and Lilif Camp mera paibi sing amade Punsi Lekai mera paibi Langon Game Village nasu wakat mifam chathakre खुन्या कने दना सोलैबा इसा इसु मयाम से अहिंग हिन तुम साब खंगदना अहिंग यारेक्तना खुन्या तन लेबा सिंसे हुजिक ला लोइबा नैत्री हुजिक पालिबा सरकार सिना अंगांग सिंसे फानिंग मतमदा फा पानिंग बा एक पांदना तौरिबा मयाम से कुदक्तगी लेपियु अदुगा मणिपुर दा हुजिक थमलिबा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1950 आइसे जु कुदक्तगी लौथोकपियु हाइबगी ngasi wakat mi phamne khoi ngasi phamjari ngasi me gi tang ahum dagi hauzik phawba chatharagliba akhoi gi manipur bu machet ta na thugai gi haiduna kuki militant sing asina chathari ba lana sida mayum da akhoi gi responsibility lauduna laijari ba ibung ipa ba adagi mayam sing asibu Manipur imagi sakta masibu kaiba yade haiduna mathwai khubak ta haptuna lanthengna duna lagiba asibu itatana phaba punbagi thabak chatharapa amadi NIA da sinaduna asigum ba ek kaya pansin bibagi thabak asi mama ama oina masi machan sing ama oina khoi aduki mati yaningde
Manipur Tamiba Pastasi Kutak Tokyo Haina Hajari. Asukuiraba Tahi Kayang the Hor Ibelan Sida Lanting Ibasi Kanakana, no have the Mayam, so Kangana Ravani, Kunga Paisa sing Silam Dragading Asil Manipur Silam Kiza, I don't know more than Naglapading I see a quay Manipur Mapam guided lady. I don't know Kunga Paisa sing Pabaya Roy, Senten posting Masu, Angang Sinda, Open neighbor Pabaya Roy, Punbaya Roy, said Porasu Papa Punbaya Roy, Masi Akway, Wadiba Manipur say, Wadiba, my Prazamia Masikana, Wahaliba no Hypodom, but the lady Mayan was a Kambirabani, I don't know, I see it's asking Pabaya Roy, Kunaka Pabaya Roy, Lekai the Sang Tangana, Naiba, Oliver Miam, I see the lip Katabani, Toka Tabani, I don't know, Kunaka was asking them, I see the Pabaya Roy, and from Japanese. Mono Gasi, Kulai Paraga Tolaze, Kariki Imalabaka Nabagi, Kogi Mayam, Iza Ima Mayam, Nabagi, Nabagi the Mutaneba. I don't want a Mukmaran Sibi, Mobula, Hobapa Boy, Sibi, but I quite a Pende, is charging him upon the city of Maranze, Mamma Moina, quite a Suya as an Indre, Sigi Matanga, the Aquay, Siboki, the Aquay, as I have the Izazing the Mokako Sibaki Day, my own Nabanga, Mayansi Basing, Nakoitana, the Nangan, the Gipia, had come up with the Gipara, but already Iran Mayanse, that's here in the Yanin Day, Aquay, Sibaki, the Mogi Mamanta, and Aquay, Chiazia, and Aquay, Nasi Tola is in me. Fancy Sella, Yum Koi Chu than a woman than a one attack you by your check, but like Shutam Halakiba is asking do not Kulai Paraga, Kunaki Matam, the Moida City of Maranzeta, saying a Kopianzeti. Long live! Manipur King I'm crying! Diamond Youth Club DYC Lilong Yang Bilekay Ahanbe Salam Lehaw Kongna Sindona Mamang Tagi Tarama Pandagi Chatarakpa Ahum Suba Diamond Youth Club Day and Night 6-8 Football Tournament listing ani kun mangagi winner Aisa FC Lilong Makalekay na Oikray Puna team kuntrama thoina group ni fan thokna khaidok laga Lilong Lehaw Kongda Leiba DYC group ta Chatarakkiba tournament asigi ngarang sanakiba final match ta Aisa FC Lilong Makalekay amade LPFC Haurebi Mayay Lekay na sanaki Lenga manaba team anina goal chanaba kanna honarabasu ahanba half wada goal amata chanaba ngamnakide second half the goal amada draw oike tungda minute 30 half laga chanabada goal amata chanaba ngamnakide kick from penalty maragdasu goal ama save tawna nakal amata thoiba ngamnakide tungda toss the Aisa FC na mai paktuna tournament adugi winner oike Tournament asigi final match kamari lainana pangthokpa thoramda MPTC Pangaigi SP AD Alhas MD Abdul Kalam MPS United Maitai Pangal Committee UMPC gi President Alhas Maulana Mahirudil MSPDCL gi Superintendent Engineer Alhas MD Riyazuddin Khan Lilong Haurebi College gi Associate Professor MD Sadiqur Brahman Sandalgi SDC Sub-Register Sheikh Aslam Khan MCS Forum for Restoration of Peace ki Co-Convener MD Islam Makakcha Sangit Natak Academy ki National Awardee S. Hemanta Singh Elias Oza Tolhan Bollywood ki actor amade singer Hamam Sadananda Singh MSPDC and Manipur Store Division ki Manager MD Farooq Khan FYDO Lilongi Social Activist and Advisor Dina Oinam Lilong Sports Association ki Secretary ki Tausupuriba Tawal District Kavadi Association ki Secretary MD Ayub Ali Elai Sanatomba Usiwa Zilla Parishad ki ex-member Alhas MD Tayyib Ali
Singamayom. Entry the Coordinating Committee, Manipur President MD Samir Saha, Elias Amu, Lilong Municipal Council, Ward Number 1 gi Caretaker, Councillor MD Imran Ahmad, Ward Number 3 gi Caretaker, Councillor Alsmal Nisha, Retail Forest Ranger Ahad Sahid Ahmad Amade, Kanglai Panas ki Secretary ki Tausupuriba, DYC ki Chief Advisor Pundray Wahasna Presidium Membership Oina Sarugyaki, Thoram Adugi Presidium Membership na Winner Aisa FC da Sen Oina Lupali Singh Kuntraga Loinana, Trophy Amadi Medal Singh, Runners of ki LPFC da Sen Oina Lupali Singh Kunga Loinana, Trophy Amadi Medal Kusinaki, Loinana Tournament Adugi Top Goals Scorer Aisa FC na Masud Best Goalkeeper Aisa FC Goalkeeper MD Azahar Best Fair Play Team Unite FC Kedrigao Amadi Final Match Adugi Man of the Match LPFC gi Ronan Busu Sel Amadi Trophy Piduna Ikai Kumna Baga Loinana Pongning Thogatki. Aroibada Maroiba Pau Amuk Hana Pizari. Manipur Legislative Assembly member Karada fake call kaya lakpagi report matung inna Imphal Police Station na case sama lokat kray. BJP na Manipur miyam gi wariba asidagi hena makoy political games na hena maru oy na lawi MP Bimal Akoyam. Haukibatha asigi taramari amade taramangada tongan ba district singdagi Bharat Lanmi amade Assam Rifles ki team na tongan ba lalhoba tarataru khulaga konana fagatpak ngangkray IZAR. Council of Higher Secondary Education Manipur kosem na loba class 2 examination ngasidagi haukray. Amade Manipur ki district Karada Akak Arawa Loinana Pungda kilometer Kuntrada Gate Nimpu Pawa Yang Ba Akan Banong Lai Nungsit Silabayay IMD. Huziki oina Mami TV na sandok sabang Manipuri Pau Loisinjare Makataba Pau Gidamak Mijeng Tadunat Laibiyu.